Pozdrav ljudi, dobar dan i Hristos Voskrese. Danas je drugi dan Uskrsa i danas je Đurđev dan, znači 6. maj 2024. godine. Ja se nalazim malo iznad Lukovske banje, zapravo i ovo pripada Lukovskoj banji i nalazim se pored crkve Svetog Mine, jedna od najstarijih crkava u Srbiji. Jako je zanimljivo, ulazili smo unutra, baš onako kao iz srednjeg veka izgleda. Danas ću da vam snimim jednu zanimljivu stazu, jednu zanimljivu stenu i jedan vrh Kopaonika koji se zove Treska. Nikad nisam bio ovde, idem sa dva drugara koji su već bili. Uglavnom, jako zanimljiv vrh, visine oko 1500 metara i jedna stena koja se nalazi u sred onako livada i šuma i sigurno će biti jako zanimljivo. Imaće na kraju i malo penjanja, otprilike kao na neku ostrvicu, a do tamo ćemo ići sve nekim šumama i livadama. Ovo je vrh o kome se malo zna i gde jako malo ljudi ide. Tako da sigurno će vam biti zanimljivo da vidite i to i možda nekad i da posjetite ovo jer je stvarno po meni malo zapostavljena lepota. Tako da uživajte, vidimo se na stazi i ovo će biti jedan jako lep dan. Ovdje je rupa ogromna. Znači dole je reka, kao kanjon je bukvalno. Evo sad se vidi reka dole. Treska je vrh na južnom delu ogromnog masiva Kopaonika. Izdiže se iznad Lukovske banje, severozapadno od ovog mestašca, koje se sve više turistički razvija zadnjih decenija, u dijagonali prema najvišem i najpoznatijem delu Kopaonika, prema Pančićevom vrhu. A kad se pogleda malo vamo levo, ovo što se vidi ovde, to je Pančićev vrh. Znači mi smo sve vreme na Kopaoniku. Ok, sad više nema staze, sad malo improvizujemo zapravo, zato što staza nije obeležena, a i da kažem, nije da zapravo postoji s ove strane, nego mora nekako malo da se improvizuje tu kroz šumu i preko nekih livada, ali ovi drugari su srećno već bili, pa znamo kuda treba da idemo, ali jako je lepo. Jako su lepi prizori, jako lepa priroda i pogodili smo pravo doba godine da dođemo ovdje. Pančić, kao što ste vidjeli, eno ga tamo, iza mene. To je to. Treska se nazire. Ovo što se vidi iz ovog drveća je treska. Imamo mi još do nje. Posebnog oblika upečatljivog položaja planinski vrh koji nije sličan ni sa jednim planinskim vrhom na jugu Srbije i na Kopaoniku je jedinstven. Stanoviti dvozubac koji para nebo iznad južnog Kopaonika simbol je oblasti Toplica, pijedestal juga Srbije. Evo je treska. Ima još da se penje do nje, prilično. Približavamo se. Au, brate, kakva stena. Evo da se vidi. Imaće jedan dobar uspon do nje, pa tek onda se penjemo. Evo tu smo bukvalno još malo pa ispod samog vrha. Prilično je strmo sad ovde, ne možete ovde da se vidi, ali uspon je sigurno jedno 40 stepeni. Evo tu sam ispod same treske, ispod samog vrha. Ide sad ovamo staza u šumu, pa zalama gore, preko ove stene. Koliko smo se mi popeli. Tamo iza, evo ovde,
Vidi se Pančić, još malo i tu smo. Evo ispod same stene smo, sam, drugar je otišao malo ispred. Ovo je markirano, ovaj završni deo, od kako smo bili tamo na onom preboju. Evo, ovdje se penjemo na stenu, ovdje ću ja da odložim štapove. Koristili su uz ove uspone, tako, pored markacije, idemo ovdje gore. A ja. Ja, kako dobro izgleda, kao neka ostrvica. Znači ovdje ćemo poslije da se penjemo, a sad idemo ovdje na desno. Evo izlazim na vrh, ima tu par malih prebojčića, ali uglavnom tu smo. A ovdje će, boga mi, baš biti zanimljivo, čak malo i opasno penjati se, ali popet ćemo se sigurno. Kao što rekoh, evo ga Pančić ovamo i tamo ova druga stena koju ćemo poslije da se penjemo. Iako je treska visoka te 1439 metara, njen dvozobac s njene dve oštre stene, razdvojene malim prebojem, čine da ovaj vrh brže zapadne za oko od mnogo viših planinskih agromadnih vrhova. Nazvana je i Srpski Olimp ili Srpski Mitikas zato što svojim izgledom treska kao da je u ogledalu ocrtana mitska planina Grčke. Ok, bili smo na ovom vrhu ovamo desno i sad ćemo da idemo tamo da se penjemo, to će baš da bude onako penjački deo. Moramo da pređemo prvo preko ovog grebena ovde i onda ovde, op, i tu otprilike. Sad ćemo da idemo ovde. Nije tako teško, ali ima lepog penjenja. Ja sam Jarac. Tu ćemo da se popnemo. Tako, lagano, kao na ostravicu, možda malo teže. Pošto telefonom snimam, nema snimanja uz put. Ja sad ću da vam pokažem gde sam prošao. Evo vidite, znači bukvalno tu je kao nož preko tog špica. I spustio sam se tu, ni to spuštenje nije bilo baš jednostavno. Evo tu smo, znači sad sa ove na ovu, sa ove na ovu. Ovamo idem, gde je drugar već otišao. Ok, popeo sam se na vrh treske, ovo je zapravo najviši vrh. I sad ću da vam pokažem kuda sam došao. Znači preko ovog brda, ali sam pre toga morao da prođem ovaj deo. I tamo sad od ove šumice se ne vidi taj grebenčić, a bili smo tamo uz ovaj greben na tom vrhiću. I zaista je mnogo lepo. A naravno, kao što sam rekao, Pančić je bukvalno ovamo pravo ovo što se vidi. Ok, vrh treska, vidjeli ste, neverovatan je. Onako, ceo vrh je u grebenima i stenama i znači jako je zanimljivo za penjanje, treba i oprez u ovom delu, pogotovo što smo sad prošli, ali je stvarno prelepo i kažem mi vidi se i Pančićev vrh, evo ga ovamo desno od mene i vidi se zapravo pola Srbije. Falilo mi je ovako nešto, nisam neko vreme išao na ovakva neka penjanja, tako da mislim da je dobra priprema ako idete na neke više planine kao što su Durmitor, Komovi i tako dalje. Tako da,
ništa, pozdravljam vas i uživajte u slikama iz vazduha. I imamo jednog drugara na najeksponiranije delu. Srećom pa sam ga video. Evo ga, ne brini druže, nećemo da se svađamo. Doviđenja, prijetno, hvala ti na društvu. Idemo. Ok ljudi, to je to. Vidjeli ste, to je bio vrh Treska. Posljednjih nekih 3-4 godine maštam da dođemo ovdje i evo konačno se ukazala prilika. I to baš na Đurđevdan. Veliki pozdrav, dođite. Ima sigurno neki trek na Viki Loku, mi nismo koristili trek. Tako da bolje to da gledate i da pratite, jer ima ljudi koji su bili. Ali kažem, jako retko se dolazi ovdje. Do sljedećeg puta, vidimo se, like, subscribe, share i vidimo se u sljedećem videu.